iBhayibheli lithi ku-Isaiah 3 verse 16 amadodakazi aseSiyoni ayeziphakamisa ehamba ecokama ekuhambeni kwawo, ayehamba engathi afake amahili. So masiqhubeka silifunda lelizwi likhombisa ukuthi uNkulunkulu wayengathokozi ngalokho ayekwenza futhi kwakunesijeziso. So umuntu wesifazane osafaka amahili kanje, kukhona ispirit la sepride, ispirit se-false height. Abantu abafishane bayawathanda ngoba bafuna ukubonakala bengathi bade. Kukhona ipride ne-false height, nakho konke nje lokho umuntu ethi maye wafakile azizwe ngenye indlela, and futhi kunendlela ashintsha ngayo iposture yakho ungumuntu wesifazane ekwenza ukuthi ube more seductive. So ingakho uNkulunkulu esiwonisha kakhulu ngalezi icathulo ukuthi abantu besifazane bengayifaki. So namhlanje la siyazishisa, umzalwane uphendukile, engikholwa ukuthi nawe ngelinye ilanga uNkulunkulu uyayithinta inhliziyo yakho.